Naša se zemlja u prvoj polovini 20. veka po broju koza mogla meriti sa stočarski daleko razvijenijim evropskim zemljama. Nažalost, stvari su se u mnogome promenile nakon Velikog rata. Beokapra od svog osnivanja 2009. godine pokušava da vrati stari sjaj kozarstva na ovim prostorima, proizvodeći isključivo proizvod od kozjeg mleka koji su najviše kvaliteta. Kozji jogurt i sirni namaz savršeno se uklapaju u suštinu projekta Ukusi moga kraja. Oni nastaju u potpuno kontrolisanim uslovima u svim fazama njihove izrade, od ishrane i zdravstvene zaštite naših pedigriranih koza, preko higijene na farmi u mlekari, do redovne kontrole kvaliteta mleka i svih ostalih sirovina. Njihov nežni karakteristični ukus potiče od, reklo bi se, plodnosti Sremske ravnice i plemenitosti Sanske koze. Beokapra i Ukusi moga kraja zajedno postavljaju temelje jedne priče koja će nekada u budućnosti ponovo postati naša tradicija. Sve od zlatne Vojvodine, dolinama Mačve plodne, preko bujne Posavine, Šumadije blagorodne, bregovima Zlatibora, tamo gde je Fruška gora, Otimo kad do Višave, na nivama kraj Morave. Tamo raste, ovde zrije, to je blago iz Srbije.